ऑल इंडिया की ओइना CBSE न लौबा AISSE क्लास 10 अमसुंग AISSCE क्लास 12 की एग्जामिनेशन दा 100% पास तौरबा SB Gabriel स्कूल की महरोई सिंह यंगमिनसी ngasiगी yamna nungainaba pumpham asida nungaiba punna inanaba akoina school ki side ki request to jarabada hara horo lekbireba egi nuksijaba satha sing padi parents sing loinana egi school ki collection mayam puna pu ahanbada kai khumdu utsari egi ina hajagadaba thajagadaba warul sing sigi mangjona aina matam minute amani khatang dojage this year class 10 ki examination da 70% and above percentage salaba satha sing loinaba stage na kabiro by name akhoi Zinesta by name tawajage we have Imtiaz Ahmed almost 80 student so 79.4 Imtiaz Ahmed Isita Hawizan Tolita CH Tolita Harke Imtiaz Ahmed Isita Hawizan CH Tolita is here Isita Lakibuki Bhaktaraz is here Ifam Tawfiq Rahman Irom Carolina Devi Lanjit B. Sabol Singh S.S. Nitish Sharma Thokchok Tej Bala Naisram Mandali Yami students से वो 70 बताने students से Naisram Mandali C.H. Devraj ये कोपम फरीज L. Kevin W. Jithengapi Naisram Barcelona Lucky Konthobjam N. Alim Namba T.H. Meni Gurumayuk Nisel Sharma Thamnawzat Srinivas P. Manithoiba Ayushman Sharma Anika Thapa Khoirom Supriya Trisa Abuja and Johan Hure because our Imtiaz Ahmed Sita Hawizan C.H. Dolita Bhaktara Sarumbam Ifam Tawfiq Rahman Carolina Latin Bisabose Nitish Sharma Tej Bala National Mandali C.H. Devraj Yekopam Fariz and Kevin W. Jithengapi L. Barcelona Lucky Konthobjam and Malim Namba T.H. Meni Gurumayuk Nisel Sharma T.H. Srinivas Pothambam Manithoipa Ayushman Sharma Anika Thapa K.H. Khoirom Supriya Devi Trisa Abujam and Johan Hure Lata Bakra Budiyawe Adunu Sidiki Mary Bakra Sidiki Heni Amuda Bidi Ase Nubidi Makoi 26 student almost 30 so these are the 70% and above students congratulations to all of them Maya Aigi Nakan Piriba 70% and above Pangaba Aigi Sasi Sili Mata Ahukuba Congratulations. Thank you.